mu gihe imirwano mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kujya mbere, ndetse bamwe mu bayobozi haba bo mu miryango y'abibumbye bimakaza inzira y'ibiganiro nk'igisubizo kirambye cy'iyi ntambara, impande zombi haba AFCM 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu ngubu ibintu bigeze rudobi. Ni mu gihe ku itariki ya 13 hatangajwe ko Perezida Felix Tshisekedi yemeye inzira y'ibiganiro izabera Angola, ariko ubu ngubu bisa nk'aho iyo nzira y'ibiganiro irimo irazamo agatotsi, byagenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho byerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu nubwo nyamara batangaje biriya ndetse bigatangazwa n'umunsi izabera n'itariki, aho byatangajwe ko bizabera ku itariki ya 18 Gashyantare umwaka wa 2025, ariko ngo iyi leta ya Kongo ikomeje kujya hirya no hino ishakashaka intwaro zo kujya kurwanya uyu mutwe, ndetse ngo bakisubiza uduce uyu mutwe urimo urakontorora, dore ko ngaba atari n'abanyekongo ahubwo ari abanyarwanda ngo bateye abanyekongo ngo bakaza gutwara umutungo wabo kamere, umutungo urenga tiriyari 24 wishwe mu butaka. Ni mu gihe kandi ibihugu nka Amerika bivugwa ko ibi nabyo byiteguye kungukira muri iyi ntambara, ngo kuko ngo byijeje umutekano iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, waba wo kuyiha abasirikare ndetse no gucunga umutekano w'iki gihugu cya Kongo, ngo hanyuma Kongo nk'inyiturano ikabaha ibirombe by'amabuye bakicukurira zahabu, diyama, cobalt, coltan ndetse na gasegereti. Mu kiganiro n'itangazamakuru, umuyobozi mukuru wa 23 Sultani Makenga, ubundi ubusanzwe utagikunda kuvugana n'itangazamakuru, ubu yaganira n'umunyamakuru Are. Uyu munyamakuru Are mu kibazo yabajije uyu Sultani Makenga ku iherezo rya interview, yamubajije ikibazo kigira giti: ese ubona Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi Perezida Felix Tshisekedi umubona ute? Uyu Sultani Makenga atajijinganyije yasubije umunyamakuru Are ko Perezida Felix Tshisekedi umuyobozi udakunda igihugu cye, kandi ikindi cya kabiri ngamubona nk'ibandi. Are yongeye kubaza Sultani Makenga ati: ese Perezida Felix Tshisekedi yaba yarabaye ibandi amaze kuba perezida, cyangwa n'ubundi yahoze ari ibandi? Sultani Makenga adaciye ku ruhande yasubije ko uyu Perezida Felix Tshisekedi n'ubundi ngo yahoze ari ibandi,